Munini wa komishona wa Rongai Metrin Mafula niekirite uhoro uyu mukonde akiuga ati ni maikitie ekwirwo atatu ngono muthenya wa ira akiuga ati maranyitanire na honge itiganite cia maabitha a borithi o hamwe na unyitaniri na nakada. Police service led by the OCS of Rongai Police Station Mr. George Konyango, officers from Nakada, na pamoja tumeweza kupata misokoto, mawe pamoja na bangi ile iko unprocessed. Bangi ĩrĩa ĩrahithũkirio nĩ mĩthogoto 600 ya mũigana wa ciringi 46,000 na 700 na chang'aa rita 110 ya mũigana wa ciringi 33,000. Bangi ile iko unprocessed yote ikiwa valued at 46,700. Pamoja na hiyo pia tukaweza kunet 110 liters of chang'aa that is valued at 33,000 Kenya shillings. Oho augite ni meguthie na mbere gwika birigiceni ya kurana na ndawa cia kurebia na njohi itakinyaniire ikiro, akiuga ati ni megwethana na ekwirwo othe kuringana na watho uria warutirwo ni munini wa president Rigathi Gachagua. Hizi vita tumeanza vile deputy president aliagiza, we are going to have them on daily basis, na kwa hakika tutaweza kuwin hizi vita dhidi ya pombe haramu na mihadarati. Ekwirwo aya matanyitwo gugakinya igoti-ini muthenya wa Jumatatu kiumia giukite niguo mahingurirwo thitango. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Njambi wa Njaũ.